Mopresidente Ramaphosa o ne a neela ka puo e sa bolong go letelwa. Mo puong ya gagwe a re tharabololo babalesegile se ke e le nngwe fela e leng go entiwa. A re dipalo tsa ditshwaetsego mo nageng di ile kwa tlase mo dibekeng tse re leng mo go tsone ka ntlha ya go entiwa ga batho. Le fa go le jalo mopresidente a re bao ba ileng ba tshwarwa ke bolwetse bo fa ba ka entiwa ga ba kitla ba lwala bonolo. People who are vaccinated against COVID-19 are far less likely to die of the disease. Mopresidente o dirile kitsiso ka nako ya metsamao mo nageng gore e sutiseditswe kwa ureng ya bolesome le bongwe bosigo go fitlha ka ura ya bone mo mesong. The hours of curfew will now start at 11 p.m. and end at 4 a.m. There is still a need for curfew. It also means that non-essential establishments like restaurants, bars, and fitness centers will need to close by 10 p.m. O itsisitse gape gore dikopano segolo se tonna ka fa gare ga dikago di letleletswe batho ba le 250 mme tsa ka kwa ntle ba le 500. All gatherings will now be limited to a maximum of 250 people indoors. And this has been raised from the 50 people indoors, and it will now mean that outdoors it will be limited to 500 people. Ramaphosa o itsisitse fa thekiso ya nnotagi kwa mafelong a go rekwang go sa hupelwe teng a tlile go letlelelwa go bulwa dikgwebo magareng ga ura ya 10 mo mesong go fitlha ka ura ya 6 maitsiboa go simolola ka mosupologo go fitlha la 5 mme a go rekwang e bile go nwelwa gone a tlile go bulwa go fitlha ka ura ya 10 letsatsi le letsatsi. Mopresidente o tlhagisitse matshwenyego ka ga tiriso dikgoka e ka ga bong mo nageng. Ga jaana go tokafadiwa ga metsamao go tla dira gore makoko a sepolotiki a kgone go bolotsa letsholo la go ngokela batlhophi go ditlhopho tsa dipuso selegae.